Stigli smo sada do duela kategorije do 70 kg, drugi polufinalni meč. Čeka nas duel između Jermena Aleksandra Rustamjana, koji je bio slobodan u prvom kolu, baš kao i naš Dragan Todorović. Nadamo se triumfu Dragana Todorovića i plasmanu u finale evropskog šampionata. Sudija Grigoras posljednje instrukcije, spreman je Dragan Todorović za polufinalni duel protiv Rustamjana. Kreće Dragan iz kontragarda. Lepo ovom prednjom rukom traži levi kroz ruke. Aj, traži da Jermen krene napred, hoće da mu kontrira tom levom Dragan. Evo ga, prilazi sada on prvi. Levi kroz ruke. Oprezno vodi meč ovde, nigde ne srlja. Dragan Todorović dele da više, on pušta Jermena da on krene napred, pa da mu kontrira tom levom i da sada mu baš lepo ide. Evo vidimo ponovo. Opet taj prednji da ostane na dobroj distanci, pa onda ide levi kroz ruke, ide desni kroše. Snažan levi kroše, lepo pogađa ovo Dragan Todorović, izlači se opet to na distancu bezbedno i ono ovde na sredini ringa. Par sekundi do kraja prve runde. Gotova runda, možda je ovaj udarac na kraju definitivno može da prelomi rundu. Na stranu Dragana Todorovića odlično bio onaj levi kroše. Sluša sada savete selektora Jovičića i trenera Mirka Ždrala. Za nastavak, za drugu rundu podiže ovde i publiku na noge. Dragan Todorović traži podršku sa tribina, dobije je naravno, otvara lepo kombinacijom levi direkt, desni kroše. Todorović oprezan ovde vidimo lepo, radi tom prednjom rukom. Sada se zaletuje, Jermen je pogodio ovom prednjom rukom, mora da bude oprezan, međutim lepo se izvuku sa konopaca i odmah on uzvraća levi direkt, desni kroše, ponovo opet ide taj desni kroše, ide preko bloka, ali svakako ostavlja tragove, verujem da uopšte nije prijatno Rustamjanu kada Todorović pušta ove udarce. Evo ga i desni kroše preko ruke. Još nekih 30 sekundi. Čeka ga ponovo na prednji kroše, vrlo lepo Todorović, svestan da kada pusti tu desnu
Ostaje otvoren Jermeni i odmah u kontre, dobro sad pogodio ovom levom. Posljednjih 10 sekundi. Gotovo je druga runda, još jedna dobra runda ovde za Dragana Todorovića. Vidimo na koji način on boksuje, ajde tako da kažem, znamo da dolazi iz bokserskog kluba Obilić. Jasno se vidi pečat tu trenera Mirka Brala, baš po stilu koji praktikuje. Ko prati rad trenera Bralu, pogotovo i rad sa našom šampionkom Saru Ćirković, znamo i Sara isto ovako boksuje, samo naravno iz levog garda, isto ovako konstantno na prstima, konstantno može lako da menja uglove. I opet se dosta ostane na te zadnje direkti na prednji kroši, odlično to radi Dragan Todorović ovdje iz kontragardi, iako je vrlo mlad momak. Vidi se da je tehnički izuzetno potkovan. Sluša ovdje instrukcije iz ugla pred početak treće finalne runde. Počinje treća runda, sve staje sada u ovih 90 sekundi za Dragana Todorovića sa ovaj rad do ovog turnira, odličan desni kroš odmah na startu i opet lepo vezuje ove udarce, odlično vodi borbu za sada. Desni kroše ponovo prilaze lepo prednje pa zadnja. Ne može da priđe nikako ovde Jermena i kad priđe odmah dobije svoju porciju udaraca od strane Todorovića. Dobar ponovo sa onim levim direktom. 20 sekundi još do kraja meča, a da li mogu da se usudim da kažem 20 sekundi do finala. Odlično prilazi ovim aperkatom, u poslednjem trenutku izblokirao, spustio malo ruku, izblokirao to. Narod Samjan, ali dobra ideja Dragana Todorovića. Odličan i prednji kroše, još par sekundi samo do kraja. Snažan levi, ovo možda bilo na ivici brojanja, čak gotova je još jednom uz gong, bukvalno pustio ovaj levi direkt Todorović, verujem da samo potvrdi pobedu, osme si ovde u plavom uglu, prezadovoljna naša selekcija na način na koji je odboksovao Dragan Todorović, može on biti zadovoljan, vidimo i naše momke na tribinama koji su ispratili njegov nastup i verujem da ćemo se radovati novom finalu za Srbiju, ali ajde da sačekamo da bude izvanično. Jednoglasnom sudijskom odlukom ide pobeda u plavi ugao Dragan Todorović. I Todorović Dragan, Srbija, plavi ugao, Rustamli Zirpin, Azerbejdžan. Todorović je u polufinalu pobedio izvanrednog Aristimijana Aleksandra iz Jermenije. Rustamli Zirpin pobedio je Rusa Tazijeva prekidom u drugoj rundi, a onda i Moldavca Evecuk Laroslava prekidom u prvoj rundi. Idemo na Ruslan Saltikov, sudija u ringu. I prva runda.
Azerbejdžanac Rustamli i Todorović Dragan. Jako je krenuo Rustamli. I brojanje. Brojanje na samom početku. Rustamli inače tako kreće sa borbom. Nastavak borbe. I mislim da će ovo biti prekid. Da, ovo će biti prekid. Svakako dobar rezultat za Todorović Dragana, šampion Evrope, odnosno vice šampion. A idemo na posljednju borbu večeri, kategorija do 75 kg. Da, ovde samo oficijalno proglašenje. Čestitke Todoroviću za veliki uspeh svakako. Silver medal for Serbia, Todorović Dragan. Todorović Dragan, Srbija, srebro.